I'm appealing to you, all my South African brothers and sisters. Politicians are lying to you. They have no interest of liberating you out of poverty, liberating you out of the clashes of the imperialism. Look, let's just make one thing simple and understandable. Uma ngabe labantu lama sopolitiki bebafuna ukuthatha lo mhlaba bagudluze u-ANC noma u-GNU ophethe lapha eParliament, into bebazoyenza ilula. Asenzeni umzekelo nge-ANC, nge-EFF. EFF ina malunga amaningi. Dala ilaphayana kuParliament. Dala ithola imali eqhamuka ku-IEC. Le khokhela wonke ama-political parties wala ekhaya. Into abayenzayo instead ukuthi basithathe le mali bagudluze u-ANC noma u-GNU wabo lo phethe, abakwenzi lokho. Bathatha le mali bafake ekhikhini labo, bayahamba bayotheka impahla zonokusho, bayothenga imoto, badla kahle, bahlala kuma-suburbs nabo labelungu laba bahlala babaqeka. So ke lento leyo mele ibe umzekelo omuhle ukubonisa ukuthi labantu abazimiselanga ukuthatha lelizwe from abanye abantu. Bayayithanda lento enzakalayo ngoba nabo bayazuza kuyona. Njengo MKP nayo same story. uZuma ubhizi ukhohlisana nabantu, uhlulekile ngeenkathi zakhe, usakufuna ukuqhubeka futhi asitshele imbutane yokuthi yena ukhona into azayiletha nje inguquko ehlukile. Ayikho into azoyiletha lo muntu lo. Misleader wonke umuntu, usibuyisela back emva kule ngqondo ile ye-ANC yakhe la kakhulele kuyona. So lama political party abantu abamnyama lawa lapha yana eParliament angeke asize ngalutho unless mangabe ufuna ukuqhubeka nje uphile phansi kwenhlupheko. Well, qhubeka wena uhambe uyobavotela bona abanothe wena unganothi. Bona bayifunela imali, ayikho enye into abayifunayo. Uyabona. Kube bebafuna something nje engcono kuna for thina abantu abamnyama bala ekhaya. 30 years is too long. EFF ivotele kangaki? Kayi2. Ibe ne-10 years in Parliament. I-MKP iyasanda ukufika. Kodwa why ke ngoba nabo baphakathi lapha bayazuza bathola imali bayabhadalwa njalo. I-IEC. Why bangasebenzisi le mali leyo ukuthi ba-take over? Why fanele sayiloko sahamba silandelela izinto zabelungu u-IEC? IEC is an extension ye-capitalism because for bona ukuthi babe lapha yana fanele bahola. Wonke umuntu ukhuluma ngokuhola. Kanti bazohola nini abantu abahluphekayo la ekhaya? Intsha izohlupha, iloku iyahlupheka, intsha yindawo. So phelela kuphi? Nibhizi navota, nibhizi niyachanta, icathulo ziyaphela, niyakhathala, niphiwa ama-food parcel. Niyophila ngama-food parcel nama-grant kuze kube nini? Hayi man, anicabangeni kabusha lento yini. Ayihlangani neze. Anilungise nje umqondo nje awushintshe nje ube nento engqondo nje nicabangayo. I-example nje elula nayi eBurkina Faso nje nemali. Bayasebenza lamadoda lawo. Only 2 years in power. Kodwa the development, employment has reduced. Baze bafuna ukubabulala. Ukiwezwa la ekhaya la kuthiwa i-president or i-deputy president kuyapha iziso. Kaze uyizwe leyo nto ngoba baphila impilo efunwa yibo labantu basentshonalanga. Babaphethe kahle. Yonke into abayifunayo bayayithola. Bayakhona ukubalawula, bayabalawula, bayabacontrola yonke indawo. Bezwa ngabo. So abezwa ngani nina nibavotele? So kungani ningasukumi nisuke kulento yenu le ukuthi nina nifuna iskipa esinje, nifuna ijezi elinje? Nayi Ramsa sithi wozani siyakhe lento. Zane siyakhe lento. Sizokwazi ukuchubeka la. Ngoba manje izinto azilungi.